Je tady někdo, kdo by si chcel kúpiť kvalitné víno. 10 centů! 10 centů! Víc nedá! Já už nemám! Toto víno zbírá a okopával Milan Hujsa. Toto víno chceme prodať za koľko? 10 euro! 10 centů! Jestli toto prodáš za 5 euro, tak toho mají ho z okna. 5 euro! 5 euro, pán, z bufetu. Máš čo, ty náhodou? 5 euro! 5 euro! 7! 5 euro! 7 euro dáva pán Matula. Toto. Stále je to 7 euro pro pán Matulu. Pán Matula má 7 euro pro mladých hokejistu na turnaji na jar. Samozrejme, pán Dufek, samozrejme, aby Dufci nebyli prví. 10 euro od pána a paní Dufkovej. 12! Iba 10? 12! Necháme sa zahambiť. Dufko! Mladý hokejisti, dáme mladým hokejistom něco. Dufek, pýtam sa, dáme. 15 euro. 20 euro dáva malý Nikoš. To musí zaplatiť, kamaráde! Počkaj, Rekošovi sú stále pri 20 euro. Kde je palet? Rana Nikolá! Ty dávaš 40? Ne, malý dá pro 40. Dal 30, stále byl Blanery 40. Matula, nedávaš to. Ticho. Chalani, ale to musí platit. Chalani, musíte vytáhnuť love, keď chcete dražiť. Ja nemám. Do dražby sa zapájajú iba dospelí. Tak ja nemám. 20 euro byl Dufek. 20 euro pán a paní Dufkovi. Protože deti sa nezapájajú do dražby a ja o to víc. Ale tata pripája sa! 20 euro pán a paní Dufková za tento demižon pro týchto mladých hokejistů, ktorí idú na tú. A já se mu hodám! 27! Hej, Dufi! 27! On ťa prebil! Nezvyšuj kubec! Dufi, nenecháš si ujít tento skvělý demižon hnojený panem Hujsu. Nezvyšuj tak! 27 euro. Dufi, prebí ho. Prebí ho. 27 poprvé, vy? 27 euro poprvé. Pan Hujs sa to ručne obrapial. 27 euro poprvé. 28 euro nechal pána pani Dufková, protože pána pani Dufková vedia, jak vedúca, že chceme ísť na turnaj. Takže pána pani Dufková dávali 27 euro za toto, ticho buď, 27 euro za tento divižon vína, 28 od pána a pani Dufkovej. Chce niekto prebiť pána a pani Dufkovú, ja bych ti neradila Mati, lebo ty už nemáš žádné peníze. Pánovi a pani Dufkovej. Nie, ja ešte se prodelám, ešte pohľadky mi ukradli. Tento divižon vína, ktorý vlastne ručne obrával pán Hujsa s pani Husovou. A já už nemám slov. Prosím si do telefonu. 28 euro poprvé produvka? Ne, poďte více, hej, co ste jako? 28 euro poprvé. 40 a vy sa bojíte za peniaze. Kdo vybojuje? To byl fantastický víno, který hnojil pan Husa. To je, jako nikdo neví. Stojí má. 28 euro. Nikdo neprevie pána Dufka? Ne, 28 euro po druhé, po třetí, po čtvrté. To jsou skvělé víno od Husových. Vyhráli Dufci a peníze si prosíme do této kasičky. A čo prodávaš, chlebíčky? Ja som dražil pani Dufková. 50 euro! Za 50 nejdu. 50 euro od Dufkovi. Sa nám naplňa. Toto nikdo nekúpi. To víno pôjde sa na další turnaj. Dufi, toto víno schovaj a jedeme na jaro. Kam jedeme, pán trenér, na jaro? Počkaj, to si vypijeme a sníme. To bude ešte nie, to je na Tak to turnaj. si teda vypijete, Není co, je co. Do toho vece, že to je slivovica, ne? Že to je papír. Ja si myslím, že naša kasička je dostatečná.
toto? Chce niekto toto? Neviem, čo to je, ale chce to niekto? To je jedno. Dalo sa to tvoj? Počkaj, ale šál pani vedúcej, chlapi. Nechcete šál pani vedúcej? S tým by sa spálovalo, to je lepké. Chlapi, by sa... 3 eurá. Poďme, kto? 3. 3 eurá dáva Matula. 3,10. Ty Ne, 3,5. nemôžeš dať 3,5. Ja by si budem, ale nikto predbiehe. Ale Martin, nechcel by spať s Katkyným šálem? Poďme sem, Kati, postav sa. Táto naša vedúca postava. 3,10 €. 3 eurá 10 centu dáva Martin, poslednú ponuku. 3,50. Aha, a ide, podaj, celko to je. Dobre, 4 dáme ešte. 5. Tady je pitka o šál pani vedúce. Dufi, nenecháš ty spať takého chlapa, poďme. Dufi, bojuj. 4 eurá. 5, čo kecáš? 5 euro Matula. Bude spať so šálem tvojej ženy. Chlapi, Eri. 5,50 ponúka tady. 10. Jani, chceš spať s Katkyným šálem? Ne, ja ju nechám pro pánu. 10. Dodáva. Eri. Dodal 10? Ja by som na tým rozlišala, lebo Erik si ho takto zvine na poštách. 10 centu a 1 cent. Ty vole, to je môj šál. 10 eur za tento Ne, šál. 10 centu a 1 cent. Ne, toto sme vyšplhali na 10 eur. 12. 12 Matula, s týmto šálem od poštáre takto. Kto chce prebiť Matulu, aby nespal s týmto šálem? Eskaleča, do okupy ďalší. Chlapi, kto je tu? Ja nemám peníze. Nemám. Rodiči sa poďte. Hej, Blanárik, 14. 14. Ale prosím ťa. Blanárik, keď šále vedúcej. Ja nemám ale peníze, mám. Takže bojujeme. Dufi, neviem tu chlapi ze šálem. Bojuj. No ale akože oni nastajú nerýpatí. Takže bojujeme, chlapi. Ani, nemáš tu parfém? Nemáš tu parfém? Ja by sme ho trošku... Chlapi, vy nebojujete o šál našej vedúcej. Kačko, máš tu nejaký sprej? Máš tu nejaký sprej? Tak počúvaj, ale to vychá Blanárika, Blanárikova musí to markovať. Vy už tak nenecháte. Dáni, Maťo, stále vyhrávaš tento šál. Martin Dufek, Blanárik vyhrávaš šál tvojej ženy. 14 eur po prvé, 14 eur po druhé, nikto nepáč. Ale prosím, tady máme 15 eur za šál našej pani vedúcej. 15 eur po prvé, chlapi, nechceme šál našej vedúcej. 15 eur po druhé, chlapi, bojujte. To je posledná šál. Vy nemôžete spať za šál pani vedúcej. Oni nemohli pátať. Blanárik, koľko? 15 eur a 25 eur, pán Blanárik. Toto vracám, dobre? Nevadí, peníze. Nechám, ja si budem radšej liter. Počúvajte, stále vyhráva pán Blanárik, 15-25. Ale chalani nemôžu dražiť alkohol, šal môžu. Ale oni nemajú peníze, Muráň nezabije. Nemáš záujem o šál, pani vedúcej. Počkaj, ja doma je najväčší veľkú. 15-25 má pán Blanárik za tebu. Podívaj sa na ňu. Za šál? Ale chce tento šál. 15,26. Pani Martin, máš ešte peníze, ukáž, lebo tebe už neverím. Ja prejmu celú tržbu, a co potom? To nevadí. 15-26, dobre bije Martina. Nenechám mu šál naše vedúcej. Ja už som to zaplatila. Chlapi, minimálne 15-27, ne? 15-30 dáva pán Blanárik. 31! Jožiši, 15-31 Martin dáva na vedúcej šál. Chlapi, bojujeme o tento šál exkluzívny. Vedúca s ním spala takto kolem krku, keď bola nasýpaná. Blanáriková zakazuje, ale stále vyhráva 15-30.
31. Maťo, bojuj o tento exkluzívny šál, ktorý nosila naša pani verúca. Bojuj, Maťo. Ja. 15,50. Máme 15,50. Šál od pána Mladáka. 15,50. Bojujem. Chlapi, je tu iná ponuka? Áno, 15,60. 15,50 vyhrá. 15,50 po prvé. 15,50 po druhé. A 15. Jožiš, tady potrebujeme naplniť hokejistov. 15,60 Erika Lukáča. A to má 16. Po prvé. 16. 15,60 po druhé. Ale on je 16. Bojujte o tento šál, pretože vedúca. 15,60. Dobre, 16. Počkaj. 16. 16? Áno. A ty dáva 16. Ukáž mi tých 16, ja neviem. Luboš dáva 20. 16 20, Lubošu, poď sem. Tady Martin. A dám 16, mi to je jedno. 16 € dáva za tento šál. Chlapi naši. Naši chlapi. Naši chlapi. 16 € za tento šál. 16, 17 dáva Dufek. Ja dám Janku. 17 dáva Dufek. 17 € po prvé. Nikto? 17 €. Ďakujeme. 17 €, chlapi. Toto to je tu niekto, kto oponuje Lukáčom za tento exkluzívny šál. 20 € potrebí. Evi, s tým šálem dneska spíš.